Yes, amahoro rero y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse rero n'ubufatanye mukomeje kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, tudatinze rero uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira amakuru agiye atandukanye yaranze rero uyu munsi. Mu makuru rero yacu tugiye kubabwira ko Perezida Paul Kagame yasubije rero ibihugu bikomeje gukangisha u Rwanda ibihano. Ni mu gihe kandi nanone mu makuru yacu turibabwire ko Perezida Kagame yasubije rero kandi ndayishimiye. Yes, mu makuru rero yacu kandi turagaruka tubabwira ko Angola yemeje rero ko igiye kohereza ingabo mu duce rero M23 igenzura. Ni mu gihe kandi turibabwire ko nanone M23 yafashe centre rero ya Karehe ndetse na Ihusi. Inshuti rero zacu zakadasohoka rero ni munyemerere amakuru yacu duhite tuyahera kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Kagame yasubije rero ibihugu bikomeje gukangisha u Rwanda ibihano. Yes, Perezida rero Paul Kagame yasubije ibihugu bitandukanye bikomeje gukangisha rero u Rwanda ibihano, agaragaza ko rero yahitamo guhanwa aho kugira ngo umutekano rero w'u Rwanda ubangamirwe. Yes, umukuru rero w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro hariye aheruka kugirana n'ikinyamakuru rero Jeune Afrique. Ni ikiganiro rero cyabaye mu gihe igihugu cy'Ububirigi n'Ubwongereza rero ndetse n'Ubudage bimaze igihe biteguje rero u Rwanda ko bishobora rero kuruhagarikira inkunga, byaba ngombwa rero rukaba rero rwanafatirwa ibihano bigiye bitandukanye. Yes, u Rwanda rero ruri gushinjwa n'ibi bihugu kuba ari rwo rushyigikiye umutwe wa M23 umaze rero imyaka irenga 3 urwana n'ingabo rero za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe rero kuri ubu ugenzura ibice bitandukanye by'intara rero ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, birimo rero n'umujyi wa Goma, nyuma rero yo kwirukanamo rero ingabo za leta ya Kinshasa. Perezida rero Paul Kagame kandi yanenze ibihugu by'Ububirigi n'Ubudage bikomeje rero gukangisha u Rwanda ibihano, nyamara rero bizi neza ko bifite uruhare mu mateka rero y'ibikomeje rero kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Yes, yavuze ko rero ntabwo atewe hano rero kuba ibi bihugu rero byahana u Rwanda nk'uko rero bikomeje kubivuga. Yes, ati rero ibihugu bimwe na bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababirigi ndetse rero n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera rero ubwo babitwaje ibihano kuko ndi guharanira rero uburenganzira bwanjye. Ati rero barumva rero banera ubwoba. Ati byumvikane rero neza ko aho guhitamo hagati y'ibimbangamira rero umutekano no gufata rero ibihano, nafata intwaro nkahangana rero nibigamije kungirira nabi nitaye rero ku bihano. Yes, Perezida rero Paul Kagame kandi yakomeje avuga ko amateka u Rwanda rwanyuzemo mu 1994 ubwo rero habaga jenoside yakorewe Abatutsi yarukomerekeye rero cyane, bityo rero nta bihe rero bigoye rwanyuramo rero kuruharusha. Yes, yunzemo kandi ati rero icyo nababwira rero kiroroshye cyane, ni ya nkuru rero y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye mu kwibuka rero jenoside ku nshuro ya 30 muri 2024. Mbere rero yo kumwica abicanyi bamusabye rero guhitamo urupfu yifuza, igisubizo cye rero yabaciriye rero mu maso ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka rero ni munyemerere kandi mu nkundire amakuru rero yacu ditetu yakomereza kuri inkuru ivuga ko rero Perezida Kagame yasubije Ndayishimiye. Perezida rero Paul Kagame yasubije Evariste Ndayishimiye w'u Burundi rero nyuma y'iminsi ateguza ko igihugu cye gishobora rero kujya mu ntambara n'u Rwanda. Yes, Ndayishimiye rero mu minsi ishize ubwo rero yari yakiriye abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango rero itandukanye mu Burundi, yikomye rero umuryango mpuzamahanga yashinje rero kuba ukomeje guceceka kubibera muri Kongo Kinshasa, ashinja rero bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba rero ari byo bikoresha u Rwanda mu gukora rero intambara ndetse n'iterabwoba. Yes, Perezida rero w'u Burundi yumvikanye avuga ko u Rwanda ni rukomeza ibikorwa rurimo bizatuma rero intambara avuga ko rurwanamo rero na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba iya rusange.
ati rero murabona ibibera hano hafi y'iwacu, ati kubera rero iki mukomeje rero guceceka, ati ese umuryango mpuzamahanga nubibona ingaruka, ati mbabwiye rero ko ibi nibikomeza gutya hari rero ibyago by'uko intambara izaba rusange mu karere kose. Ndayishimiye rero yavuze ko Uburundi bwamenye ko u Rwanda ruri gutegura kurushoraho intambara, ngo rero kuko rumaze igihe rutegura impunzi zikomoka rero muri iki gihugu, ku buryo rero hari nizoherejwe kurwana muri Kongo Kinshasa. Ati rero abantu ni bagomba gukomeza rero kureba u Rwanda nirukomeza rero kwigarurira ubutaka bw'akarere duherereyemo, ndabizi ko rero nagera mu Burundi. Ati kubera ko rero barimo baraganiriza urubyiruko ndetse rw'impunzi babaha rero intwaro, magingo rero aya bari no kubarwanisha mu ntambara rero ya Kongo. Umunsi umwe rero bazagera mu Burundi, ntabyo tuzemera. Ati intambara rero izaba iya rusange. Iyo gahunda rero yuko hari icyo bari rero gutegura ku Burundi turayizi. Ati gusa rero ikiza nuko abarundi bahawe rero gasopo. Yes, Ndayishimiye rero yunzemo ati rero umuryango mpuzamahanga nutagira rero icyo ukora, twe hano mu Burundi ntabwo rero tuzabirebera. Ati mbisubiyemo, umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata rero ibintu nk'ibikomeye, ati kuko rero dufite ikibazo mu karere. Yes, Perezida rero w'u Burundi mu cyumweru gishize ubwo rero yari ari mu ntara ya Kirundo, nabwo rero yumvikanye asaba abaturage n'ubu Burundi kwitegura rero kujya mu ntambara n'u Rwanda yise umuturanyi mubi. Ati rero uzadutera wese natwe tuzamutera. Ati nimutangire rero kwitegura kandi nimugire ubwoba. Perezida rero Paul Kagame mu kiganiro aheruka nanone kugirana na Jeune Afrique yavuze ko rero u Rwanda rudatewe ubwoba, uko rero kuba u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite umugambi rero wo kuhungabanyiriza umutekano. Yes, ati ntabwo rero watinya umuriro kandi uri gukomeza kuwenyegeza. Ati icyo rero twakuye mu byavuzwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, ati n'umugambi rero wo guhungabanya u Rwanda. Yes, yakomeje rero agira ati nibo rero batumye ibintu bigera aho bigeze bagahembera rero intambara. Ati banavuga ko rero bazakuraho guverinoma y'u Rwanda, bo abarundi rero n'abayobozi ba Kongo nibo rero bashaka gukwiza aya makimbirane mu karere ashingiye rero ku moko, ku mitwe igendera rero ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi rero politike z'ubutaka. Yes, nabwo rero bumva ko nubangamira rero abantu bazashaka kwirwanaho. Perezida rero Paul Kagame yavuze ko rero atazi neza icyo u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishaka rero kugeraho. Ati gusa rero agaragaza ko igihe kizagera rero ukuri kugatsinda. U Burundi rero bufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batayo zibarirwa rero muri 12 z'abasirikare, ndetse rero amakuru akabavuga ko iki gihugu gikomeje kohereza izindi ngabo mu mujyi rero wa Bukavu kurinda rero ko uyu mujyi wa kwigarurirwa na M23 nkuko rero wabigenje kuri Goma. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka kandi nimunyemerere mu nkundire rero amakuru yacu nkuko twabikomojeho. Tuyakomereze rero kuri inkuru ivuga ko Angola yemeje ko igihe rero kohereza ingabo mu duce rero twa M23 igenzura. Yes, Angola rero kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Gashyantare 2025 yemeje ko mu mpera rero z'iki cyumweru izohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo rero zo gufasha mu bikorwa rero byo kugarura amahoro. Yes, Angola rero ivuga ko ingabo zizoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC zigomba rero gukorera mu duce tugenzurwa rero na M23, zikaba zaba rero zifite inshingano zo kurinda abasirikare bagize rero urwego rwitwa ID host mechanism rero basanzwe bakurikirana rero gahunda yo gushyira mu bikorwa agahengerero hagati y'imande zishyamiranye. Yes, mbere rero yuko Angola rero yohereza ziriya ngabo zitaramenyekana umubare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC,
kubohereza rero bigomba kubanzwa kwemezwa n'abagize rero inteko nshinga mategeko. Kugeza ubu rero ni haramenyekana niba bari y'abasirikare bazaba rero bafite inshingano zo kurwana, ndetse rero yaba uruhande rwa M23 cyangwa se leta ya Kongo na uragira icyo abivugaho. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel Umutsindo TV, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, rero ntabwo twagenda tutababwiye ko M23 kandi yafashe rero santere ya Karehe ndetse na Ihusi. Yes, inyeshyamba rero za M23 zafashe agace k'ubucukuzi ka Karehe centre hamwe rero na Ihusi mu kilometero rero hafi 70 mu majyaruguru rero y'umujyi wa Bukavu mu ntara rero ya Kivu y'Amajyepfo, nkuko bivugwa n'ibinyamakuru rero byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, kwa gatatu rero igisirikare cya leta muri intara rero cyatangaje ko M23 mu gikorwa rero cyo kurenga ku gahenge kasabwe rero n'inama y'i Dar es Salaam muri Tanzania. M23 yateye ibirindiro by'ingabo rero muri Karehe centre na Ihusi, nko rero ibyo bitero byateye kubura rero ubuzima bw'abasivile benshi. Uruhande rero rwa M23 ntacyo rutangaza ku byavuzwe n'ingabo za leta, gusa rero umwe mu bakurikiye rero societe civile yatangaje ko rero kuva ku mugoroba wo kuwa gatatu Karehe rero centre umujyi mukuru wa teritwari rero ya Karehe irimo abarwanyi rero ba M23. Yabwiye BBC ati rero turi hano, bamwe rero bahunze abandi rero twahagumye, ati dufite ubwoba ariko nta kundi twari tubyiteguye. Turebye rero ibyahabereye za Minova n'ahandi rero muri iyi teritwari yacu. Ikindi rero kinyamakuru cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero kivuga ko kuwa gatatu rero habaye imirwano ikomeye muri Karehe centre na Ihusi, ingabo za leta zigahunga rero ahagana ku gicamunsi. Yes, nyuma rero bamwe mu barwanyi ba M23 bagaragaye rero mu mashusho bari kubiro bya teritwari rero ya Karehe muri iyi centre rero. Amakuru akabavuga ko bagenzura rero icyambu cy'uyu mujyi kuri kiyaga rero cya Kivu. Yes, imirwano rero yatangiye kwa kabiri gakomera kuwa gatatu, yatumye abaturage bo mu duce bahungira rero mu byerekezo bitandukanye birimo rero kuri bimwe mu birwa rero byo mu kiyaga cya Kivu no ku kirwa kinini cya Ijwi, ahandi rero berekeza mu majyepfo agana rero i Bukavu, nkuko rero umwe rero mu bagize societe civile ya Karehe yabitangaje. Ibinyamakuru kandi rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko ingabo rero za leta zifatanyije ndetse n'ingabo z'u Burundi zashyize rero ibirindiro bikomeye ikatana ndetse rero na Kavumu, umujyi rero muto ufite ikibuga cy'indege uri rero ku kilometero zirenga gato 30 uvuye rero kuri santere ya Karehe. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, inshuti bakunzi bacu, tubashimiye uburyo rero mwadukurikiye kandi tukaba tubifuriza amahoro y'Imana ngakomeze rero abane namwe. Rero inshuti zacu rero, inshuti bakunzi b'Umutsindo TV, naha rero dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nagushishikariza kuza gukurikira amakuru yacu agezweho ku munsi w'ejo. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash. Imana ibarinde. Ciao ciao.